Po ole lata le itu la tasi i le aua uli ana nei la. Ai va aia lova ainga nei le ofiso le pule whaatonu i nuu. Wasa sauma e le afi. E la tele to se fulu le au whaingaluenga sa whaingaluenga na mawhai ona whaatope ese mai le ofisa ma whaasau ina ai soifua. O le ofiso le pule whaatonu e tua oi ma le ofiso TV tasi Samoa. Na longo ina ai le ofisa le tine mua matali mai i te tono le se fulu minute. E tau nuu mai le fui mu o vaenga nei ua iai le ofisa ua sasao le afi ma whaata ma ia atua ai le fali ma whaasolo atua ai i ta avale le ofisa ma ta avale le au whaingaluenga sa paka le i luma matua le ofisa. E le ito e whaatali ali i matamai ta iti nei mu ina ua tau nuu mai i le neino fuanga i whanga solo loa ngā luenga o le tau mwhai lea e ti nei ale mu. O le mea moni o vaenga le mautonu o le ngono le popole na vaaya ina ua alia anei le mu. Ta ua le tamai ta i pule whaatonu le TV tasi anga manmana fa ia sea le Sam Matafeo. O le tu ta ua le ese soifuna mai mawai ma a fia fuu ale ofisa TV tasi. Ia, e langona ale whaanonoa i le whaalawilawe utula i mai i le nei aso. Me mua ona o le mauta lea e elena tu ta ua le tala whasol pito le tātou tunu. O le mauta lea whaapea sa no fuai le ko vana o sof a siamani. Au i Samoa i lalo pule anga a siamani na vai taimi. Ia so ane aina avea ma mauta i whai malolonga ma iai ia le fionga lea ma malu le malo, le fionga le sunga le tapa au whaasina, sunga le mali atua tan ma fili le lua, na vai taimi. Ia masai fo le taimi sa avea i ma ofisa o le TV tasi. Ia pila e vai atu i le malai el nea so le mu. Ia ona ngona ale whaanonoa ona o stasi o vaenga o le tātou tala whasol pito sia tātou tunu. Ia lewa fuefu. Na o mai fo i le minista ofisa o tainga ma awalo whaate konolosi e wa aile tūlanga ua i aile nei ofisa o si tasi o pūlengo i lalo o lana wawa ainga mai e tā uai. Paul mea whaftai e le atua e le isa soifu o sesio lau whengaluenga o afi ai. O le e manuia o mara ofisa ia le vo sesio o whale tonu le o mon whenma to fontanga ia mawhanwhana fo i aile ofisa ona i elisi o ia la toa ia me to tino ia afi ai le afi e pe on sisi la tua i ta vale ia e lua le si vaenga o le ofisa. Ia le ngatel na o la to me to tino fo pe ako makio ka vale lai kokong. Ia wale mwhai na maua stemi e toe o i au mai. Ona ua vave tele sa sao le afi la to mori mau e pe o le emo le maka le sa sao le afi. Ele mwhai o na mau mai se whaamtalanga mau tutu mai le pūlengo le tine mu ma a tonu o le aswa tae au o le hafa atu a mawai se li poti alo ia o le nei whaalawe lawe. Aisha Hutch mo telefon.